Riboti iriga kurekererio ni ruhonge rwa ukui yonanitie ati namba ya matereba aria makuite mwaka uyu tu mari na ngari cia ukui wa muingi ni 40 kuria nao matereba aria makuite mena ngari cia kiumbe ni 70. Kumana na riboti ino, komanda wa borithi wa Thika Ithero Lawrence Mushagi augite borithi ni mehariririe gutigira namba iyo ndirongerereka na njira ya kuitana na matereba ario othe matari na kihariro barabara-ini. Niona wamejipanga, especially wenye sio competent driver, kushukua na kuendesha gari sana wakiendesha magari wakiwa refu. Tunatoa onyo kali sana tatuko macho na tutaruhusu mtu kuendesha gari akiwa mrefu. Yeyote mwenye atakayepatikana atakamatwa na ataadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Niguhoya madereva magari cia matatu ona cia mundu kiumbe maconcentrate na bara wega, mage overlap, mage ukua excess, marute wira uria kwagiriire, mundu igua ni anoga huruke, mundu akanywe njohi, mundu akorwo ari na wigiririki ya nginya mundu rakira barabara urigane tha iskuri andu maumire gicagi angi matire moka Nairobi ino, andu magerie kwigitira. Kaunti ya Naikuru, munini wa komishona wa Naivasha Mutua Kisilu ni atafanĩtie mũcemanio na afitha borithi kuma honge itiganĩte kuria marĩrĩirie mĩtaratara ya kũgitĩra aikari o hamwe na agendi arĩa maracera iria-inĩ rĩa Naivasha na rũnyanjara-inĩ rwa nyamũ rwa Hell's Gate. Wale watakaoenda kustarehe kule na National Park yetu ya Hell's Gate, pia tumepanga mikakati. Ofisa ambaye anasimamia kule ametoa tahadhari kwamba kuna simba ambaye ameonekana kule, at least alionekana kwamba kuna makanyango yake, inaonekana kuna simba. Wamesema watajaribu kila la wanavyoweza ili kuweza kumshika yule simba, kwa sababu Mutua oriti andu makorwo na wimenyereriria mathi irabu-ini kuona ni gukoretwo na mwongerereku wa riboti cia andu gwikirirwo dawa cia kumagonia njohi-ini. Pia tunaonya wa Kenya, kuna clubs nyingi mnaenda kunywa, kuna watu wajakuja kule kunywa, wamekuja kule kuwatega. Kwa hivyo lazima ukue makini, usiwekewe dawa kule, lakini pia wewe binafsi chukua tahadhari. Kama wewe ni mgeni mahali, chukua tahadhari ambayo inapaswa kuchukuliwa. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.